سرمایدار ریاستانی پروشدگ او سوشلسٹ انقلاب آرگت اجدہ صدو چلو ہشتا بگرتا مئی اجدہ صدو اپتاد یکے پیرس کمیون تک یورپ بعضی ملکاں بادشاہت و سرمایداری نظام ظلمانی خلاف پوریاگر گلاں بعضی ناکام انقلابی بغاوت کرتاں کہ آہانی مزنی مقصد بادشاہت و سرمایداری نظام جہاں لبرلزم و سوشلزم حکمرانی قائم کنگت ہمیں دورہ بعضی یورپی قوماں وتی حق خود ارادیت واسطہ سیاسی بغاوت ہم کت اجدہ صدو شست چارہ انگلینڈ و فرانس صنعتی مزدوراں لندن انٹرنیشنل ورکنگ مینز ایسوسی ایشن قائم کت کہ آئی بنیادی مقصد دنیا دراہی ملکانی پوریا گرانی تحریکاں تپاک کنگ و آہانی رہشونی کنگت یہ تحریک فرسٹ انٹرنیشنل نامہ زانگ بھی دنیا گیشترین ٹریڈ یونین انارکسٹ سوشلسٹ و کمیونسٹ تنظیم فرسٹ انٹرنیشنل تہا شامل بیتن و اولی رندہ پوریا گرانی تحریکہ میاں عثمانی بزاں انٹرنیشنل دروش میں چت 1960 عیسویہ ابراہیم لنکن امریکہ صدر گچین کنک بیت اما وعدہ امریکہ شمالی ریاستانی معیشت گیشتر صنعتی بیتک بلے 11 جنوبی ریاستانی مستری معیشت کشت و کشاری بیتک کہ آہانی مسترین کشار کرپاس و کمان بیتگن امریکہ گیشترین لیبر فورس کشت و کشاری اگوں وابستہ بیتک امریکہ اما وحدے مسترین ایکسپورٹ کرپاس یا کاٹن بیتک یہ 11 ریاستاں کم و بیش 40 لاکھ افریقی غلام پکشت و کشاریہ کارمز کنگ بیگائتن اور آچا کلی انسانی حقاں زبارتن وعدے ابراہیم لنکن حکومتہ سرجم امریکہ غلامی ہلاس کنگے قانون پاس کت گڑا 11 غلام داروں کے ریاستاں مرکزی حکومت حکم نمنت اور کنفیڈریشن اسٹیٹ آف امریکہ ناموتی آزادی جارجت اجدہ صدو شست یکا بگرتا اجدہ صدو شست پنچ مرکزی حکومت بزاں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور یاگی ریاست کنفیڈریشن اسٹیٹ آف امریکہ میانا ہونی جنگ حلت کہ اے میڑو جنگا کم و گیش 6 لاکھ مردم کشک بیتن جنگ آسرا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ مرکزی حکومت کامیاب بیت اور یاگی ریاست پداگو مرکزی حکومت ہوار کنک بیتن یہ جنگ امریکن سیول وار نامہ زانک بھی امریکن سیول وار بنیادہ صنعتکاراں قومی مفاد و جنگی ضرورتانی بہانہ ناشریں و دلپروشیں فیکٹری قانون نافذ کتن کہ آہاں چ یکے 10 کلا کے لازمی کار قانونت سیول وار ہلاسی رند امریکن پوریا گراں 8 آورز لیگ جوڑ کت شکاگو 8 آورز لیگا چا ایلینوئے سے گورنرہ گوں لوٹ کت کے کار وحد قانونن 8 کلاک جوڑ کنک ببیت ریپبلکن گورنر ریچرڈ جے اوگلیسیا یکم مئی اجدہ صدو شست ہفتہ 8 کلاک کے کار قانون اسرا دستک کرتن کہ یہ قانون ردا مزدوراں 8 کلاک گیش کار بندک غیر قانونی قرار دائق بیت بلے گیشترین صنعتکار و تاجراں خاص کر میٹ پیکنگ ایگریکلچر ایکوپمنٹ اور ریل روڈ کارخانہ داراں یہ قانون نمنت امریکہ دراہیں لیبر یونین بزاں کے نیشنل لیبر یونین اور نائٹ آف لیبر امریکہ تیوگی امریکہ 8 آورز لائے سرا عمل درآمد کنگے لوٹ کت 8 آورز لائے پاس بیگے 9 سالہ رند ہم عملاً قانون سرا عمل درآمد نکن کے خلاف مزدورانی نوک جوڑ بیتگی گل شکاگو لیبر یونینا چا یکم مئی اجدہ صدو 86 جنرل اسٹرائک اعلان کوشت 6 مئی اجدہ صدو 86 میک کرومک ریپر ورکس شکاگو نامی فیکٹری ہڑتال کنوں کے مزدورانی سرا پولیسا ہوش کت کہ آئی صوبہ 6 مزدور کشک بیتن پولیس ظلم و زورا کی خلافہ شکاگو پوریا گرانی نیمگا چے 4 مئی اجدہ صدو 86 ہے مارکیٹ اسکوائر شکاگو یک احتجاجی جلسائے دارک بیت یہ جلسائے تہا گیشتر جرمن نژاد انارکسٹ مزدور لیڈراں گوشتکان دا ہمیں جلسائے تہا 6000 پوریاگر موجود تن شکاگو میئر ہیریسن ہمیں جلسہ موجودت نامداریں امریکن نائٹ آف لیبر تنظیم سابقہ رہنما البرٹ پارسنز اور جرمن زبان شنگ بیوکیں پوریا گرانی حالتا کے ایڈیٹر اور سوشلسٹ لیبر پارٹی رکن آگسٹ اسپیزا ہم گشتانک داد چا گشتانک رند البرٹ پارسنز وتی لوگا واتر بیت رندہ شکاگو میئر ہیریسن ہم وتی آفیسا واتر بیت
صوبہ تا بیگہ اے جلسہ پر امن طورہ جاریت وعدے کے بیگہ جلسہ مردم کم و بیش 500 مردم بیتن و مزدور لیڈر سموئل فیلڈن گوشتان دیگاہت گوڑا پولیسا مزدورانی سرا خورش کت مزدور پولیسانی میانا دیم پا دیمی جنگ بندات بیت پولیسا تیرگواری بنگیج کت یک اناگتا بم تراکی ہم بیت کہ آئیے صوبہ ہفت پولیس مین مرتن و بعض مردم ٹپیک بیتن حالکاری صوبہ پورائیں شہرہ فساد و سوچکائی بنگیج بیت تاریخ اے واقعہ ہے مارکیٹ اسکوائر فسادانی نامہ یاد کن چا فساداں ہفتگے رند شکاگوے چیف پولیس انسپیکٹر جان بون فیلڈ گو حالتاکانی نمائندہاں گوشت کہ بم تراکی و فساد جرمن نژاد انارکستانی کارستانی بھی تک دومی روچا تیوگی ملک کے حالتاکاں جرمن نژاد مزدور و انارکست لیڈرانی خلافہ ایڈیٹوریل لکھتن وہ آہانی بندی کنگو سخت سزا دے گے لوٹ کت شکاگو ٹریبیونہ لکھت کہ انارکست دنیا سلطنین سوشلسٹ بے دین و یورپی شرابین انارکست ڈن ملکی ایجنٹ و امریکہ دشمنند پولیس نفری سختی و بازی صنعتکارانی لاہتے لوٹانی منگے صوبہ 15 مئی 1886 مزدوراں وتی ہڑتال ہلاس کت وتی کارجہاں واتر بیتا ہڑتال ہلاس بیگرن پولیسا شکاگوے بازیں انارکس مزدور لیڈر چاہانی لوگ کارجاو حال تاکانی دفتران دستیق کتن پولیسا یک لوگیا چے بم ٹائنگے فیکٹری ہم درگیت بم ٹائنگے الزامہ پولیسا لوئس کنگ نامی انارکس لیڈر ہم گرفتار کت شکاگو پولیسا 8 انارکس لیڈر ہے مارکیٹ اسکوائر فساد کوش و بم تراکی جرمہ نامگت کتن شکاگوے عدالتا جون 1886 ٹریل بدن کیس گوشدارک بنگیج کت جوری ججاں اگست اسپیزا ماسٹر مائنڈ بزاں مک مجرم قرار داد اور جارج اینجل فیلڈن اڈولف فشر لوئس لنگ آسکر نیوے البرٹ پارسنز اور مائیکل شوابارا شریک جرم قرار داد باوجود کہ کسیہ ہم اے مردم بم چگل دے گا ندی تگتنت اینی گواہ ہم نیستت اشتے ملزمان چے فقط فیلڈن و اسپیز بم تراکی وحدہ مراگشہ موجود بیتگنت او آہم کسا بم چگل دے گا ندی تگتنت بلے شکاگوے عدالتا اگست 1886 اوسکر نیبیارا 15 سال بندی کنگ و باقی ہفتے ملزمہ موت سزا داد عدالت و ججانی اناروائیں فیصلہ خلافہ مزدور گل میدانہ اتکن امریکہ اے گلنا اے ناانصافی سزائے واتر کنک و مزدور لیڈرانی یل دے گے لوٹ کو تھی امریکن فیڈریشن آف لیبر سروک سموئل گمپرسا گوشت کہ ناقص لیڈراں سزائے موت دے گے فیصلہ یک عدالتی قتل جوریا انصاف راہ روابندانی بدلاگوں نسلی تعصب و طبقاتی نفرت بنیادہ اے ناشریں فیصلہ صادر کتل تجزیہ نگار انڈریڈ ڈیماٹریسا نبشتہ کت کہ مردک بے گناہیہ کشک بیگنت نامدار ناول نگار ولیم ڈین ہاولز گوشت کہ اے مردکاں یک انچیں جرمیہ سزا دیگ بیگائنت کہ آ اشانگوں کدی ہم سرزد نبی تک ریاست ایلینوئس اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سپریم کورٹا سزائے خلاف اپیل رد کت اور حکم داد کہ نومبر 1887 سزائے سرا عمل دلامت کنک بھی یہ فیصلہ رند شکاگو لیبر مومنٹا گون 1 لاکھ مردمانی دستخطاں ایلینوئس گورنر اوگلس بیاچے راہ میں اپیل کت بلے شکاگو مزنی صنعتکار تاجر اور سیاسی سروکاں نامداریں سرمایہ دار مارشل فیلڈ سروکیا گورنرہ خطے نبشتہ کت کہ آ مجرمہ معافی مدن بلکہ آہانی سزایا برقرار بداریت گورنر اوگلس بیا سزا یافتہ لیڈرانی نیم کا کلوہ رادات کہ اگاں آوتی ذاتی حیثیتا راہ میں اپیل بکنن و معافی بلوٹن گوڑا آہانی موت سزا عمر قید تہا تبدیل کنک بھی گورنر کلوہ جوابا فیلڈن و شعابا راہ میں اپیل نبشتہ کت بلے پارسنز اسپیس فشر اور اینجلا گوشت کہ آ بے گناہ معافی پرچہ بلوٹن تا عمر بندی بیگا چے آ موت سزا دوست دارن
لنگ لوئسا بندی خانہ تہا وقت کشی کو چدرند گورنرا فیلڈن و شعاب موت سزا عمر قید تہا بدل کو باقی چاریں مزدور لیڈر جارج اینجل ایڈولف فشر آلبرٹ پارسنز اور اگست اسپیز 11 نومبر 1887 پاہوا درنجگ بیتن اسپیزا پاہوا درنج بیگا چے پیش گوں پاہو دے اکان گوشت روچے قید کہ میں مروچی گی خاموشی شمع زندگی مردمانی ککاران چے گیش زوراک بھی مستر حقیقت ایشنت کہ 1893 ایلینوئس سے نوک گچن بیتنی جرمن نژاد گورنر جان پیٹر آلٹیگلڈا مئی 1886 باقی سائیں جیلا بندیں سروک نیبے فیلڈن و شعاب سزائے ہلاسی و آہانی الدے گے حکم جاری کو گورنرہ اتی حکم نامہ تہا نوشتہ کو کہ چا تحقیقہ ثابت بیتگ کہ اگست 1886 جیوری فیصلہ پاہ کا رد و غیر قانونی بیتگ پوریا گر لیڈرانی خلاف جیوریا نسلی تعصب اور طبقاتی نفرت بنیادہ وتی فیصلہ داتک جوری گورا نام گکتے ملزمانی خلاف ہچ عینی شاہد نبی تک جوری دیما پیش بیتگیں گراہیں ثبوت جیلی بیتگان 4 مئی 1886 پوریا گرانی لیڈر ہچ سازش جوڑ نکتگت آ ملکمل پر امنو معصوم بیتگان اگست اسپیزا راست گشتگت گنجوا مردیا پاہوا درنج بیب پوتی عظیمی مقصد حاطرہ شہید بیو کے شگاگوئے اے مزدور رہنما آو کے دور میاں عثمانی پوریاگر تحریک مستریں سیمبل جوڑ بیتن 1889 پیرسا بیتگیں محنت کشانی میاں عثمانی تنظیم سیکنڈ انٹرنیشنل اجلاس تہا مزدور لیڈراں فیصلہ کو کہ سرجمی دنیا ہر سال 1 مئی پوریا گرانی میاں عثمانی روچ حیثیتا دارک بیت دنیا دراہیں مزدور محنت کشانی تنظیم ہر سال شگاگو شہیدانی یادا 1 مئی کار مکنند بلکہ آ اے روچا وتی انقلابی فکر و فلسفہ شنکاری حاطرہ کار مرز بکنند چا 1889 سرجمی دنیا پوریاگر شگاگو شہیداں سوہرین سلام پیش کنگے حاطرہ 1 مئی مراگش اردین و ظلم و زورا کی ہر شکل ہلاسی حاطرہ چو شگاگو شہیداں جہد کنگے قول کنگے Oh workers, can you stand it? Oh tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Don't scab for the bosses, don't listen to their lies. Us poor folks haven't got a chance unless we organize. Which side are you on? 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 Oh workers, can you stand it? Oh tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on?